Democratic People's Front (DPF) na Sinduna Pangthokkhiba Democratic People's Front (DPF) Short Film Contest 2025 की फाइनल रिजल्ट लौथोखरे। DPF के चेयरमैन कन्वेनर पी रंजित ना खुदेक पीदुना थादोरकवा चेरोल अमदा लौथोरखिबा रिजल्ट सिंग अदुदी बेस्ट फिल्म कैटेगरी ए दा अहानबा ताख्रबा फिल्म अदुदी थौनागी नोंजू Directed by Rakesh Naurem Ani Suba Takraba film adudi Anova Mayon directed by Sovita Mongjam. Best Director Rakesh Naurem film Thaunagi Nongju. Best Cinematography Anova Mayon. Best Editor Thaunagi Nongju. Best Script Award Isagi Lengak Isana Semlesi Loinana. Best Film Category Bigi Ahan Bataraba film adudi Isagi Mamal directed by Hazari Mayum Rosie Debi Ani Suba Takiva film Mamal directed by David Thoktom. Best Director Siza Guru Mayum Bikram Sharma Film Laipak. Best Cinematography Mamal. Best Editor Laipak Amadi. Best Script Award Is It Too Late to Change Heidi Basing Asini.